Uhawe ikaze kuri channel James Sport Focus TV, ndabaramukije muri iki gitondo. Imana ibandebere icyoroshye nk'ibisanzwe cyane yacu rero tubageza amakuru agezweho ya siporo. Bibutse rero ikintu mbere na mbere nakubwira ni gukora subscribe, ugakora like, ugatera no kuri comment kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bibageraho bitabagoye. Amakuru yacu ya siporo rero bidatinze rero reka mbahere ku irushanwa ry'abagabo, irushanwa rwose rikomeye cyane rikunzwe n'abatari bake kuri ino si ya rurema. Nta yindi rero ni Champions League yakomezaga cyane, imikino yakomezaga tariki 20 z'ukwezi kwa 2025 aho saa 12:45 kuri no mugoroba kuwa kabiri Champions League yakomezaga cyane. Ikipe ya Barcelona yakinaga na Olympiacos. Ikipe ya FC Barcelona iza gucishaho akanyafu Olympiacos, iza kwitsinda ibitego byose bitandatu byose ku busa. Match itari yoroshye, ikipe ya Barcelona rwose yitwaye neza nk'abahungu rwose, nk'umuhungu bita Marcus Rashford yaje gutsinda ibitego bibiri mu bitego bitandatu ikipe FC Barcelona yabonye rwose, aho ikipe ya FC Barcelona iri no kwitegura imikino izayihuza n'ikipe ya Real Madrid. El Clasico match itazaba yoroshye, match izaba ari akasamutwe. Ubwo rero so mukino gusa wabaye. Ikipe ya Kere Amati yaje kunganya na Pafos ubusa ku busa. Ikipe ya Bayer Leverkusen iza gucishwaho akanyafu, iza gutsindwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego 7 byose ku busa. Nongere mbisubiremo ibitego 7 byose ku busa. Match itari yoroshye kabisa, itoroheye ikipe ya Bayer Leverkusen, iza gutsindwa rwose mu buryo bugayitse. Ikipe ya PSG isubira mu Bufaransa rwose ifite ishema. Ikipe ya PSG ni ikipe ya mbere rwose bidasubirwa nyuma yuko yatsinze no mukino wayo yahise iya mbere bidasubirwaho. Uyu mugoroba ikaba iyoboye urutonde rwa Champions League. Iyo mikino yabaga cyane. Ikipe ya Newcastle yaje gutsinda Benfica. Newcastle yaje gutsinda Benfica, iza kwitsinda ibitego 3 byose ku busa. Ibitego rwose 3 rwose. Ikipe ya Newcastle imeze neza cyane, yaje gutsinda Benfica ya Mourinho ibitego 3 ku busa. Aravuga ati we Mourinho ni ukuvuga amagambo gusa, mu gutoza bizajya bigaragara ko yakunaniye cyane. Abahungu ba Newcastle rwose bayifashe ku gakanu barayikubita. So umukino gusa wabaye. Ikipe ya Borussia Dortmund nayo yaje kuba itsinda cyane, itsinda ikipe ya FC Copenhagen ibitego 3 byose ku busa. Ibitego 4 nkosore gato. Ikipe ya Borussia Dortmund yatsinze ibitego 4 ku busa, itsinda ikipe ya FC Copenhagen. Byose rero so umukino wabaye. Ikipe ya PSV Eindhoven yaje kubifata ku gakanu, ifata ikipe ya Napoli, iza kwitsinda ibitego 6 byose kuri 2. Match itari yoroshye. Ikipe rwose ya Napoli ya Sevilla Antonio Conte rwose biri kwibazwa ati ikipe ya Napoli iri kubura ikipe mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ubwo rero match yaje kurangira ityo. Naho Seguiwaze yaje gukina na Inter Domira. Ikipe ya Inter Domira yo mu gihugu cy'Ubutaliyani iza kwitsinda ibitego 4 byose kuri 2. Match itari yoroshye. Ikipe ya Inter nayo yaje kwihagarara, itsinda ikipe ya Seguiwaze ibitego 4 byose kuri 2. Iyo rero si iyo mikino yindi yabaye, izindi match zagiye ziba. Ikipe ya Manchester City yasanze Villarreal mu rugo, itsinda ibitego 2 byose kuri 1. Match nayo yoroheye abahungu ba Manchester City rero harimo nka Doku wabafashije cyane, baje kwitwara neza batsinda ibitego 4 kuri 1. Kugira ngo rero si imikino rwose imwe n'imwe nayibabwiye ikomeye yagiye iba rwose. Imwe muri yo nuko yagiye iba. Kugira ngo rero kuri uno munsi hari indi mikino ikomakomeye nababwira iri bube. Naho ikipe ya Athletic Bilbao saa 12:45 iraza gukina n'ikipe ya Karabag, match mutaza kuba muri bucikwe. Naho ikipe ya Galatasaray iraza gukina na Bad Brimo. Ako ni akamaci gakomeye cyane, match mutaza gucikwa rero. Match irabikomeye. Ikipe ya Monaco mu Bufaransa iraza kwakira ikipe ya Tottenham Hotspur rwose. Match iraza kuba ari match ikomeye cyane, match nabifuriza gukurikira. Ikipe ya Tottenham Hotspur ni ikipe ihagaze neza mu Bwongereza, yitwaye neza. Ubwo rero turaza kureba uko iyi match iri burangire. Ngira ngo rwose match twagiye tubabwira ubwo nizo ngizo. Reka abakunzi b'amakuru ya siporo rero amakuru tuyasoreza aha, tuzagaruke tubabwira izindi match rwose nk'ibisanzwe n'ibyiza Challenge mu Sport Focus TV iba ibafite. Reka tuzagaruka ubutaha. Yemwe muri kumva banyita Santos Cliff. Hasta la vista.